Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe ya so uma. Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe ya so uma. Ane ene ina oia. Ane ene ina oia. Yema walunga ole fane ina. Ia via oia tangata uma. Faapema ona tangata pa ia ole tupu ia faneneina abatu ia levi inga ya Yesu matau atu lunalofa matau atu lunalofa abatu ia levi inga ya Yesu matau atu lunalofa sili sili. Swafapaya Ivia Netua Ai Loangana Dia Lona Sua Fapaya Swafapaya. Oh, oh, oh. Haleluya, haleluya. Mi ia le tua faamanuina le suafo Iova i lenei foʻi taeao i lona alofa ma lona agalelei taʻitaʻi mai loutou soifua ia ma loʻu nei ola i le nei foʻi asusā i lenei foʻi faigamalaga o le masina lona valu lenei o lenei foʻi tausaga ia e lē o toe mamao i ona faamaeʻailia foʻi laia o feʻau ma galuega o loʻo feagai ma i tatou lenei tausaga e se le vavi o lenei tausaga e se le vavi o le gasologa ia o feʻau ma tiuti o loʻo feagai ma i tatou ae faatalofa atu i lenei taeao e se le matagofie i o avanoa faapenei ma faina tatou faisauniga faatasi le ua maua le avanoa tatou te faisauniga ai i le taeao o le aso sā o se avanoa faaauro foʻi lea ia e faapeona faamalosia i foʻi le tino o Keriso ia e maise foʻi oe ia le aiga pele iā Keriso ia ma le tatou aiga le tatou mafutaga i luga o le tatou Bible study o loo faapeona faagasolo ia ma auina foʻi le upu o le atua o se faamalosiʻau lea i le tatou savaliga faaleagaga e faamalo atu iā te outou malo le folau o a mai outou amene taitonu o loo manuia outou i le alofa ma le agalelei o le atua ae tatou te leʻi amata faasoa i le upu o le atua lenei aso tatou talo muamua amen le atua
lo mātou te mā, le tua lo mātou wa li o Yesu Keriso, o lo whaapeo nā fio oe i le mea lilo, o oe o le atua e o fōfongia, o oe o le atua o lo soifua pea, e le mawhai o nā whaamatalaina lo matautia, o lo poto, o lo sili ese, e o fōfongia oe lo mātou te mā, mātou te vi ia oe e whaavavau, mātou te whaamanuina lo suafa, ma whaasili ina oe i mea umata mā wa e whaia mō mātou tangata ta mā. Renei tae au o mātou o mai, mātou te sauni e whaalongolongo i lau upu, ma mātou whaasoa i au a fionga, ona o lau upu o le ola lea, ta mā i o mātou tino, o le sulu fo i le i o mātou vai, ta mā, a o mātou tala noa i lau upu, a vea lau upu se malama, e whaapeo na sulungia ai o mātou tangata, ina i o mātou wa ai lo fina ngalo, i auana i tauna o na mātou whaalongo, a i o mātou whaalongo ma whai, whaau i lau upu le nei tae au, i a whaapeo na ho o i loto ma natu ma fina ngalo o lau whanau e o mafuta mai, i a tala noa i lau upu, ta mā, e tupu le whaatua i le tau longolongo, a o tupu le whaatua o lau whanau i le nei tae au i lau upu. Te talo i la ua fio lo wanganga pa i o le whaamalo lo mai, o le wha a to hina o mātou a tangata, se inga lue le nganga o la ua fio, e whaatino ina ngā luenga o le whaamalo longa, whaamalo lo mātou mai uma, o aise isi o whaalongolongo ma le nei tae au, a vea le upu le nei tae au se upu e toi whaamanatu i ate i lātou, i a tupu ai lo lātou whaatua tama, tā ngā lulue whaatasi mala ua fio, au auna i ate oe le nei tae au, ia ngā lue lo mana e wha mautu ma wha tau nuu lau upu. Au wā o oe o lea tua e leo se tangata e te tala pelo ai, ai te wha maoni, wha o ngā ina lo unei ngutu, wheta lai oe. A o wha peona mātou wha longolongo i le nei tae au, te talo le maleo lenga le suafo o Yesu Keriso o le mawala au atuai nei. Amene ma amene. Mia le tua, na o se wha manatu i le nei tae au, pe te tango e share i for tātou live i lunga o lau page, ai le i alu, ai le i amataina le tātou awa onga le nei tae au, ia po se upu wha malosi fo i mo oe, i le nei tae au. O te mana oe te share ina i a vea le nei upu o se wha manuia, o se wha manuianga i loto ma le maritino Keriso, ia, ai le ngata fo i leo lo ahinga, ne ia mawhai ona la vea ia lo ainga ia mai le tūlanga o lo ia le tātou sa valinga excuse me, a o ai le mea o lo tutupu i le olanga ma le lalo langi ia matala fo i o mea o tutupu e te mana tu ai le whetalai ngā Yesu e tutonu o le Amen. Si, como fai atu le tātou scripture. Just bear with me, guys. Si. Hallelujah. Si whaola mua tua le tātou tuspa i lunga. Lo le uto e pē ma le tātou tuspa i, just hold on. Sa ima ya si kau fai aku kako. Hallelujah. Hallelujah, we go. Amen. Ya, le lei lava ta pena le leo la fiong pa ia le atua, le lei lava le atua, ya, mai mo mai fo i le fiong pa ia le atua, le nei tai au. A o tutupu me leo langa ma langi. No mana tua la i o le fitalinga le a Yesu na au sofa mai. Au le atua tu vale o tau loto. Ia o tau wha atua tua i le atua. Ia wha atua tua mai fo i a jau. E iai le mea whai mai Yesu e aua le whaia,
ai fai le isi mea. Fa mai le fetalai ngā Iesu e aua le atu atu vale pe aua le fefe. Ai fa mai ia outou fa atua tua i le atua, ia fa atua tua mai fo i ia te au ia po ia. O lea la ua manino le fetalai ngā Iesu, fa mai Iesu e aua ni o tātou fefe. Ona e le mawhai ona ngā lue fa atasi le fefe ma le fa atua tua. E le mawhai nano nofo fa atasi se fale e tasi, po se loto e tasi, e le mawhai fo i ona ngā lue fa atasi. A o tutupu la mea i leo langa le nei i wha amai o le COVID o mea lo tutupu mai i taua Taliban ma mea lo tutupu mai fo i Afghanistan o wa umani tala o tutupu le nei o langa ma mea lo i ai mai le fetalai ngā Iesu. Yo i le tal noa Iesu tal noa Iesu fo me auni o tātou fefe wala e afu e tele meno no fo i tātou o lo i ai le tātou wha amoe moe ngaola. Amene. Ai ele ngata o le fetalainga lea Iesu i. Ai o loo totonu o le ngā luenga a Iesu i lana ngā luenga malana ministry, o le tasi leo mea he refused to allow in the body of Christ. O le fefe. O le mea lea na te a Iesu i le tele o taimi o lana aoa onga, na ia tau mawhai e ave e sea le fefe mai loto tangata i mea o lo tutupu. Fefe i mai, fefe i le angasala, fefe o mea umalava, na tau mawhai Iesu e ave e sea le fefe mai tangata a ia whaatua tua. Whamai Iesu e aua le atu atu vale pe aua le fefe o lona winga, o le aua means aua. O le aua, aua le fefe, ai ia whaatuatua. E le o whai mai e aua le fefe, ona e nofo la ia wai mawhai, ona aua e te fefe, ai te, i le isau mea o whaia. Ai o lai ai le whaatonunga i tua atu, mai e aua le fefe, ai whaatuatua i le atua, whaatuatua fo i a te ia. E mawhai fo i ona e le fefe, ai e whaatuatua ia oe lava ia te whaalango i lo malosi, mo lo wata mai, ia ma mea e mawhai ona e whaia, e mawhai fo i ona e whaia le mea nā peitai, e le o le fina ngalo le nā o le atua. O le fina ngalo o le atua, au e te fefe i le mea lai tupu, au e te fefe i tala i le COVID, au e te fefe i le a, i mea o tutupu i taua ma mea o tutupu matangi ma wha o lo longa, whamai e au e te fefe ai, ai whaatuatua. O le whaatuatua la le, i le context o le tusi, whamai Iesu, e tele mea no nofo ai, i le maoto lo utama, ana le ai, pa ua uwhai atu ia te outou o te alu sauni se mea no nofo ai outou. A whai foi o te alu ma sauni se mea no nofo ai outou, o te toe sau, o te talia foi outou ia whaatasi mau, ina ia iai outou i le mea o te iai au. Amene, o lala i le wha moe nga ola mo i tātou, a o tātou whiola i la leo langa le nei, e ese le tāu o le tātou ola i leo langa i le ise fefe. Ala tātou o mua o le fefe, e le mawhaina no nofo whaatasi le fefe ma le whaatuotua tātou o mua i le atala anga. Amen. So o se taimi lavai, tātou te o i la whiongpa i a le atua, e a ona tātou o e au mai, po whiele mena a mata mai e le fefe. Ona i tua i le kenese, i le vai ngor whenga inga tuai, tolu se fulu iwa tusi o le whenga inga tuai, se fulu fitu tusi o le history po le tala anga, sau mai a le tala anga mai a mata mai a kenese se ipa i le tusi e seta. That's history, o tala anga po o tala o mea na tutupu i le atua matangata e Peru. E fia malama lai i le whenga tuai, i le tala anga o le whenga tuai, o le tusi e kenese tau le tusi e seta, that's history. Se fulu fitu tusi o tala anga, 5 tusi o poetry, po o tusi tau solo, le amata ma le tusi e iopu, sa o le salamo, whaata oto, whailaunga, ma le pese Solomona, that's poetry. O a umala tusi i tua mai le amata ma le tusi e Isaia se ipa ia le tusi e Malaki, o tusi nai whaingoino tusi whaapirafetanga.
mo meo prophetical books o lea la a whaila tātou te fia malama i le tala anga history o se mea tātou wo i tusi o le history mata mai tusi kinesi tusi e seta tātou wo mua lai le puna i pole amatanga mai o le fia po le fefe o le fefe i to tonu o le tusi e kinesi rom ta upo tonu na wha tonu i le atua ma ave i le atua le polo inga i la au uma e ai tasi le la au e auani e ai whaapupu le tala ino ua ai a tamu ma ewa i le la au o nā ngā sala ai lea. Fo mai ua le lava lava o na ola i o wala lafi. Ino ua saula i o lea tua ma wala au mai. Lea lo ua saula lea tua i le mata upu e. E fai upu e iwa i. Ino ua ola u vanga le la lafi i whaatoanga. Ile tu se kene se tolu lona fai upu e iwa fai mai la ia. O na wala au atu leo Yehova lea tua ia a tamu wa whaape atu ia te ia. O fea o iai oe. O na tali mai lea o ia, na ou whaalongo atu i lau si u fofonga i le whaatoanga, o na ou fefe ai lea. Fua mai le upo le tuspa ia faith comes by hearing. Fua mai o le whaatua tua e sau i lea, i le whaalongo. Pe tupu le whaatua tua i le whaalongo. O lea la ua le tupu le whaatua tua o a tamu i le whaalongo, ai ua osolo na fefe. Which mean ele o le whainga lea na whaia i ele atua le lalolangi. Faith comes by hearing. Ai ina ua whaalongo le tangata i ina ua pau le tangata, wa iai le swinga o le tangata. Whai maila i o le upertuspa ia, na ou whaalongo atu i lau si ufofonga i le whaatoanga, ona ou fefe ai lea, a wā ua le lava lava, ona ou lafi ai lea. Amen. O i le amatanga o le fefe, i aso le fofoanga. E le i whaia e le atua se fefe. Ai alu e whai tau le tuspa ia mai tua le kenese. I le amatanga o le fofoanga, le aso mua, aso lua, aso tolu, aso wha, aso lima, aso ono, aso fitu ma lo le atua. Le ai ma se aso nana whaia i le atua se mea tau se fefe, ma e le i loa fo i se tangata se mea tau se fefe. E le i introduce sina e le atua le fefe le tangata. Ai ina ua pa u le tangata o i na sau ai le fefe, o i fo i na sau i mawha mai uma, wai te whai tau fo i tua tuspa ia, e le i whaia e le atua se wha mai. E na te le i whaia se kānesa, e na te le i whaia ni mai. I tua i le aso i le amatanga, the best will of God, na te le i whaia aisea, i le fofoanga le matanga o fio le fina ngalo le atua, na te le i whaia aisea, e na te le i whaia aise le anga. Pe na te le i whaia ai se mai pe na ona whaia sea, pe na ona whaia ai i le fefe. Eile upar tuspa ia nai whai mai ele tala le tuspa ia whai mai o a o le atua o te whaia le lei o te saunia fo i le leanga. O le tala le atua he prepare evil. O le upu prepared po o le sauni e le o se fina ngalo le atua pe ona ia tā a foi. Fo matala tuspa ia wa ia saunia se oli mo le ti Apollo ma na au. O le prepare na tanga tanu le atua tā pena se oli mo ti Apollo ma na au. E le ita pena ina e le atua pena sauni le atua mo tangata. Ai o le upar tuspa ia foi mai e o ia tangata i se oli i le nofoanga na tāpena ina e le atua mo le ti Apollo mana au, which mean e le o le fina ngalo le atua e o aitangata ai na ia tāpena ina mo le isi vaenga mo le ti Apollo mana au ala e o ia tangata ono lato loto now tom fai e wha malama ina i o tātou i loa e le i whaia e le atua mo i tātou o le ti Apollo o le fefe o mea umaia o mea na sau ma le ti Apollo. Ina ua pa ure tangata o i whato ai loa i le tangata le fefe. Fua mai na ou whaalongo atu i lau si ufofonga i le whaatoanga o na ou fefe ai lea. A wā ua ou le lava
ona o lafi ai lea. O le amatanga la lea po o le tupu anga lea o le fefe. Ina ua pa u le tangata i le amatanga. Ai le o se vaenga o se fofoanga. O le fefe, fear would destroy you. Ile winga le upu fear, it means an unpleasant emotion caused by the threat of danger, pain, or harm. So fear will destroy you. Fear will kill you. Yes. Fear shut down your system. Te lea mea a fear i oi. Ole, e matua i vanu po la tātou, i le tātou sa valinga whaaleanganga, pe a whai o lo o maua i tātou, e le fefe. O le ala le mea le fefe whai a te oi. Le ala le mea le fefe whai te oi. Le a fo i le mea lai, ona le fia, le atua i pe le fia Yesu i le fefe. Mea mua, e le o se vaenga o le fofuanga le atua. It's not a part of his creation, it's not his will. Fear is not God's will. E ese mai le matau i le atua, that's different. Se umatatu tanoa i le fia le nā, o le fefe lea. Fefe i le oti, fefe i le mai, fefe i me tupu, fefe e le o se mea na fai o e le atua te fefe i mea na. O le ale mea le fefe fai a te oi, tatu atu mua le tusia mata yo. Ile, o ia ile au so o ile, o ia ile au so o ile o ngā totonu o le, so o le vasa, ina ua nga ile isi pito le lato fai ngā malanga. Tātou fai tau, to amata mali tātou fai tau i, fai ngako fai kau ngā tusi. Amen. Ona o le, ele lei ona e malama mai le fiongo pa i ale atua. Ia, fai ngō fia i fo i ona e la ngona lana upu le nei tai au. Fai mai. Ona una i loa lea i Yesu i ona so o e o ai le vaa. E mua atu ia te ia le tasi tu. Se ia tu ina atu e ia le motu o tangata ia o. O le fesiti le tātou te oe e vaai. O le ale mea le fefe fai a te oe. O le afo i le mea le whaatua tua na te fai a. Fai mai, ua tu ina atu e ia le motu o tangata ia o. O na maliwa e lea ua na o ia i le maunga e te talo. Ua o i le afiafi ua na o ia sa iai. A o le vaa ua i totonu o le vasa. Ua felafua ina i le sou. A waangi mai i luma le matangi. Ia whao ngāo tātou imagination. Lau ele o ngā tonu o le sami, e le o se vaa ke le, e le o se sala maasinga le vaa leo vaenga ia. O le kama i vaa vo i le, lea lau o matu a whelafo ina i le o ngā tonu o le sami, i le matangi ma le a whaa. Whai mai la ia, ua maliu atu Yesu ia te i lātou i le leo ngā e whao le po, ua savali i lungo le vai. A o lai sou le sami i le matangi, e va ai atu o lai savali i fo Yesu i lungo lea. I lungo le sami. Whai mai la ia, ua i loa mai ele au so o ia, ua savali i lungo le bai, o na lātou watu vale ai lea, ua whaapeane, o lea itu, o na lātou i o ai lea, i le matatau. O le fefe lea, e le o se fefe mai lea tua. Peifo i ona, e peifo i ona sau a ia lea tua i le amatanga wala au mai, ai fefe le au so. O ia fefe ia a tamu. Wala au mai a tamu, fea fo meina ufa alongo lo i lo leo, u fefe loa. Lea fo ua wa ai leo vaenga i usavali i fo Yesu, fefe foi. Ai o le fefe, e le o se mea na whaia e lea tua. O ai se a le fefe, ia ka ilo ia oe. A angi se makangi kukongu i se mea lai, e te taunu o solo fefe. It's natural. Ai whai mai Yesu e aua. Whai mai whetalai ngā Yesu, ona whetalai atu loa lea o Yesu ia te ilato, o whape atu. Ia o tau loto te tele, o hau lava, aua tau te mātatau. Ia o aise ale makau o laile o ngā kukongu o le mea lai tupu. Ai whai mai Yesu, aua tau te mātatau. Aua tau te whewhewe. Whai mai la ia, ua tali mai Peteru ia te ia, ua whaapea mai, lea li ie, a whai o oe, ia e whetalai mai ia te hau, o te alu atu ia te oe i lunga o le vai. Whai mai Peteru, a whai oe, whetalai mai te alu atu. Ona whetalai atu wai lea o ia,
i nā sauia. I nā sauia. O nā luifo ai lea o Peteru nei le vaa, ua savali i lunga o le vai, e alu ia Iesu. Ana le ai le upu sauia, kam, e le ai se upu e whaatua i ai Peteru. O lena fesili Peteru, ele i nofo a Peteru o fio oso i fafo ma le vaa, punga i fafo ka moe ia Iesu. Na fesili ia Iesu, a whaia oe, fetalai mo te alu atu. O le upu la sau, o le upu le nana tuu iai e Peteru lo na whaatua, that word makes Peter break the law of gravity. O le upu le nana mawhai, excuse me, na mawhai e Peteru, o na ia whaalea o ngā ina le tū la fono le gravity, ai sa vali lunga le sami. Now we can see what faith can do. O leo tātou I loa atu I le mea e mawhai o na whai e lo whaatua I le whetalai ngā Iesu, o le a lava le mea whetalai e Iesu, leo tātou wa ai I. A tuu iai lo whaatua e mawhai o na we can walk supernaturally. Amen. Ono o tātou o nganga, mawhai no tātou sāwa vali le nganga. Amen. We can walk supernaturally. In this world, yes, possible. For mai le upal tu spa ia leo tātou ai atu le mea mawhai o na whai e le whaatuatua. O lea, o le savali ea I lunga atu o lea, o le nātura oa e a foi, e nā te mawhai o na ia whaatino ina le upo le atu e le isi la sanga. Amen. O le whaatuatua lau Peteru. Si tātou wa ai, po le ale mea le fefe mawhai o na whai e le fefe ia te oi. Foi mai, ua vaai ia I le matangi Peteru le lunga le vaa. Ua vaai ia le matangi, ua te tele, ona fefe ai lea. Foi mai ona fefe ai lea, ina ua vaai le matangi, ua oso ai le fefe. Le sa whaatua, a o lea ua fefe. Taimi la vai tasina whaatua ai, just after faith, oso aloma le fefe. Mea mua, ua vaai le matangi, lai manino le whai mele tu spa ia, ona ua vaai le mea lai tupu. Ona ua vaai le matangi, ua vaai le whaamai, ua vaai le koviti, ua vaai le Taliban, ua vaai le mea lai tutupu. O mea lai tutupu leo langa. O le taimi lawa te vaai ina, oso lo le fefe. O ina ua vaai Peteru I le matangi, fa mai o le matangi ua te tele. Wa aki, e le nga o singa makangi, o le makangi lea, e vai ku Peteru, le ai ali. O le o mai o ngalu e makua I furi whaonga I ngalu I sau. Fa mai la e tala tuspa ia, o na fefe ai lea, fa mai lo le fasi vai ngana I tua, o na fua ai lea o na ngoto. O na fua ai lea o na ngoto fa mai, o na fefe ai lea, o na fua ai lea o na ngoto. E le I ngoto Peteru ona o le matangi. E le I ngoto Peteru ona ua si le savili ma le matangi ma le awha. Tasi ale mea na ngoto ai Peteru ona ua fefe. No wonder le mea le ina whai mai Iesu e aua le fefe. Ona o le fefe na te whaalea o ngā ina lo whaatuatua. O lea na savali Peteru I lona whaatuatua ina ua whai atu Peteru ia Iesu, a whai o oe, whetalai mai o te aluatu wha mai ia Iesu sau. O le upula lea sau na tuu iai le whaatuatuanga o Peteru, na mawhai e Peteru na savali. Amen. Savali le whaatuatua. Ai ina ua le toe vaai le upu lea, ma le toe vaai a Iesu lana whai mai aluatu, ai ua vaai I le matangi. Mea mua, wave ese lana vaai mai a Iesu, ma ese lana vaai mai le upu lona whaatuatua I le upu a Iesu, ai ua vaai. O le vaai la lea, na mafua ai o na fefe, foi mai le upa tuspa ia, foi mai o le tangata ami o tonu e savali le whaatuatua, ai le o le tino mai o mea. We walk by faith, not by sight.
Tātou te le sa vavali, o le tele o mea a fia i tātou, ona o mea o loo tātou wa ai i ai, ma mea o loo tātou wha alongo ai. Faith comes by hearing. Amen. O le whaatua tua e sau i le whaalongo. Leo o toi e tau mawhai e toi tala tala no i le mata upule nei, ina ia tupu lau whaatua tua. Awana i aise fefe i ate oe, ona o le mea ua tupu, ma mea ua tupu leo langa le nei o tātou iai. Amen. Fai mai la ia, leo ua manino le lele fai mai le tuspa ia, ua va ai e le matangi ua te tele, ona fefe ai lea, ona fu ai leo na ngoto. Ele o ngoto la pe telu ona o le matangi ua te tele, ua fua ona ngoto ona ua fefe, pe ona ufai atu i le amatanga, o le fefe ma le whaatua tua, ele o se uru ngā li, ele ma whaina ngongofo tu a whaatasi. Ele ma whai fo i ona ngā lue whaatasi. Your faith cannot work. Ele ma whai ona ngā lue lo whaatua tua, pe a whai o loo e fefe. Le ma whai impossible. Matua le ma whai ya. It's either you have faith or fear. Right? A whaila o le te whaalongo mai le nei tae au. O le tātou, ma tā upule tātou te tala noa ai, o le whaatua tua. Ai le kauma whai eu e se fo i le fefe. Ona a tātou tala noa i le whaatua tua without acknowledging le presence o le fefe. Ona la e le. E whaingatā ai ona workload healing, whaingatā ai ona whai vāvenga, ma whaingatā ai ona tutupu ni vāvenga i lo wolanga ma tupu le upu a lea tua, i lo tangata, pe a whai o le fefe lea e, o lo o iai ane fefe i lo roto. O le tae ao le nei, ke manga oi makua i kiki e se ale fefe, awange i koe la vea, you know, fear will never be part of your life anymore. Have ese lo nei me o le fefe. Right? Fa me le tala le tuspa ia, ua fua ona ngoto ona ua fefe. E le wha apea lai, ile me o lo tutupu ile, o lo wha atua tua ile toto Yesu, e le mawhaiona e wha atua tua ile pui pui ngā le atua ma le blood of Jesus, e le mawhaiona e wha atua tua iai, a lafo e te fefe ilea, ia a fianga ma fefe ile wha mai, me mawhai. A whaiwa e wha atua tua ile toto Yesu, le ila se me te fefe ai. Ile wha mai ma me o lo tutupu. That doesn't mean o le a e le tausi ai au wala o pui puinga. Toi wha alongo wha lei mel vahenga na, that doesn't mean o le a e le tausi ai au wala o pui puinga. Whai mai le poto Solomona, ia wha atua tua ia Yehova ma lo loto atoa, ai aua le wha lango I lo lava ata mai. Trust in the Lord with all of your heart. Don't lean on your own understanding. E le o whai mai le tuspa ia e aua le wha o ngā ina le ata mai. Whai mai, wha o ngā le ata mai. Tausi pēr au wala o pui puinga. Ai aua te wha lango iai. But have faith in God. Wha atua tua I le atua. Ai tausi pēr ma whai au wala o pui puinga. Ewa ai le ata mai o le tuspa ia. Aua le fefe, ai whaatino. Fule upa le tuspa ia fo mai, aua le fefe ai tatalo. Tele tangata e lato tele o usta ia vahenga le tuspa ia pa, a whaia te mana o e whaatau nu uina le fina ngalo o lea to. If you want the Bible result, let's do it in a Bible way. Tato whaia I awala lai whai mai le tuspa ia, aua tato te whaia ia tato lava awala. Amen. Te mana o e whaamanino mua le vaenga, le tato atu mua le salamo. Amene. Tato wolo e vali le tato mataupu, le whatua a mata le tato mataupu. Amene. Tau tau latu tua au mai le whaavae. I tua le salamo se lau o tolu. Whameri whai upo tolu. Let's pick up from verse 2 for mai. Lo wanga ngai ia e whamanu watu ya Yehova au foine ingalo se mea tasi o ana mea alofa. O le whaamangaloina
au a mio leanga uma lava. Na te whaamangaloina a mio leanga ma tātou wanga sala uma lava. O le whaamaloloina o mai atoa uma. Who forgives all your iniquities, who heal all your diseases. E toa tele tangata e tali tonu le vaenga mua mua le whai upu. Ai le tali tonu le si vaenga le whai upu. Whai mai le tala le tuspa ia, e na te whaamangalo ina uma lava o tātou wanga sala. Tātou tali tonu, tātou te whaatua tua le maliwa Yesu, wa whaamangalo maia tātou wanga sala. Tua nai teimi nei ai tele I whaia wa umana to tongi e Yesu, paule mea tātou e whai o le repent, o le whaamaua lalo. A wa uma na whaamangalo. Wa uma la, which is o lau wa uma. A o le vaengalo na lua fo whai up foi mai, o le whaamaloloina o mai atoa uma. Mai uma la. E le na o ka mai le nga o le uru ki ngā maisi mai e le whailonga le atua whapea. Le o ka ngesa e le mwhainga whaamalolo. Le ai, le nga o le uru ki ngā, ma le mangawa ki ngā, pau yo mai e mawhainga whaamalolo. Ne ai, e le whailonga ni mai. O mai le whametuspa ia, mai atoa uma. A whai te whaatua tua I le upu le atua. A whai te whaatua tua I le vaenga mua mua le whai upu ia whaamangalo ina tātou anga sala uma. E le whaapea o whaamangalo na o nisi anga sala, e le I whaamangalo isi anga sala. Wa iai nisi e whaapea mai o mele te mine, e le whaamalolo ina e le atua mai uma. O lona winga la, e le whaamangaloa fo ila e le atua au anga sala uma. Pe a whai la ea, e sao le nā fo itala. A whai e le whaamaloloina e le atua mai uma, o lona winga e le whaamangaloina fo ila e le atua anga sala uma. Wa pepelo la tuspa ia. A whamarita la tuspa ia, ia pepelo tangata uma. Whama ia ami o tonu ale atua, o le pepelo tangata. A ami o tonu ale atua, a whai la e le o yeise me o tupu, o lona winga, tātou le, o tātou end, it's not God's end. A whamarita tuspa ia, o le whaamangaloina au a mio leanga uma, o lona winga, o auanga sala uma, whaamangalo uma. Ana le whaamangaloa uma I le atua auanga sala uma, e le aila se winga o le tātou tausinionga. There's no point tātou te o I le whaoletanga. Because e kasi alanga sala, e ke le sao alangi. Ai ono ua whaamangalo I le atua anga sala uma, o le mafua anga le nai alaina e sao le langi. A whaila e te whaatua e moni ma whaamaoni le vaenga mua mua le whai upu lea. Ta tau fo I launa e whaatua e moni ma whaamaoni le vaenga lona lua le whai upu. O le atoanga le nā, ua ia whaamangaloina a tātou amio leanga uma lava, a tātou wanga sala uma ai te le I whaia ua whaamangalo. E o fo I o tātou mai fo mai, o le whaamaloloina o mai atoa uma. All, and all means all. Not some of it. Whapena fu e tātou anga sala. Le whapena oni nai anga sala. When you repent, whaamangalo uma anga sala fo mai o io le tua whaamangalo ma whaangalo. E tonu ma whaamaoni lana tala. Whapena fo I le vaengalo na lua fo upu. Na te whaamalo lo tātou mai uma. So, according to the scripture, it is God's will for us to be healed. O le fina ngalo le atua. I o tātou malo lo. I o tātou malolo. Amen. O lona fina ngalo. Fo mai o na whaalava lava ua. Ua tātou malolo ai. Past tense. Wa uma ona. Wa uma ona wha malolo ina. Amen. Ale la tātou atu mua mua. Fo mai le tala a Ioane. Ana tūsia uma mea na whai e Yesu. I le tusi. Se mangue le mawhai o ngā. Whaakusa inga laulangi po le arko inga hakusia iai. Pe ana whaape tūsia uma mai na whaamalolo ina Yesu o tala o tangata ta ito atasi iana mana tua o tuspa ia fume walatu Yesu o whaamalolo uma Yesu o lato mai uma. O le tele i o tangata na whaamalolo ina Yesu afe maafe
e le o tūsia e le tūsipa ia peitai. Peitai, o tala ia na piki mai e le anganga pa ia through the apostle, o tala o lae man au mai e le anganga pa ia e whaamatala mai na fina ngalo. Out of all the miracles, out of all the stories, e to tono le tūsipa ia. Aina tango a lea tua, le nganga o lea tua, au mai tala ia la tātou o e whaitau wai. These are some of the stories from the, mai ngā ruenga Yesu. O le au mai tātou te whaitau wai, ina i o tātou i loa ai le nā turu o lea tua, ma le nā turu o Yesu lo nā alo lea tua, ina i o tātou wa ai le ngā lue fo i o lo nā nganga. So ele i au mai ala tala i e tutonu o le tuspa ia tauna o na whaatumu o le tuspa ia na au mai e yailo na winga. O le whai mai le tala le tuspa ia, whai mai le tala i o ane ana tūsia uma mea uma, ele ma whainga kako, ele i rope i se pe ofile le lalo langi se kusi. E kusia pe ao o ngā whaamakala inga mea na whai e Yesu i lana ngā ruenga. Amene. Lona winga, o a tala tātou te whaitau o tuspa ia, let's take seriously. Ona, na au mai e lona nganga, e a o ina i tātou le nā tura o lea tua tama, lea tua le alo, ma lea tua lea nganga, pe whaafewhea lona fina ngalo, this is God's will. O le tala ia iro, o le tala i le mata upe lima a mariko, si tātou oe wa aile, whaitau le tala lea, ile mea e saule whaatua i le tau longo, faith comes by hearing, pe tupun whaatua le tau longo. O le fefe foi, e sau foi le whaalongo. Faith comes by hearing, fear comes by hearing. La tātou e whaitau le tala ia hiro. Foi mai, o ia whetala i atu foi, o le malo le atua. Oh, let's pick up from Mariko Lima, verse 21, foi mai, o toi foi atu Yesu i le vaa i le tasi tu o na poto mai lea o le motu o tangata e to tele ia te ia. Sa lata ane o ia i le vai, whaauta foi, ua sau le tasi o e pule le sunako o Iairo. Lona ingoa, wana i loa o ia, o na whaapa uai lea i o na vai, wa ia matua ai oi mai fo'i a te ia ua whaapea mai, o le a oti nei lava sia ua whawhine. Ina e maliu atu, ma ia e whae a au i lunga i a te ia, e malolo ai, o na ola ai lea o ia. O lea sau iairo, o lo na whawhine o lala auti. Whamai, natu se i whae limona, malolo lea o ia. Whamelo whai upa e luasu wha, ona la maliu atu lea maia, ua muli atu fo i a te ia le motu o tangata e to tele, ma la tau feta omi lava i a te ia. O lea la na o lole tala, ua latu ia hiro whai a Yesu e sau e wha malololo na whawhine. A o whailo Yesu kao, ona sauroro Yesu rao, ona maliu atu leo Yesu la teo, o le au wala la lea i le alu o Yesu ana i le whale o Iairo, le tupu ai le tala le i le whawhine puna toto. Whaitau e o le tusi na e lua lima, na e sau i lalo i tau whai upa tolu wha, na e sau ai le, na e whetalai mai, na e sau o Yesu e anga i le whale o Iairo, ai muli atu tangata i toa tele. Le fo walu watu le whawhine puna toto le fo mai, tau lava no o pa i le tu paolo na ofu, ina walu watu le whawhine lea ua pa i le tu paolo na ofu, fo mai le whetalai ngā Yesu, fo mai oai wa pa i mai e teau, mai oai wa pa i mai e teau, ai fo mai le au so o, Yesu, ko akele ia le savati, ko akele kangaka i e pa i mai e teoi, lele ngola utala oai wa pa i mai e teoi, ono o le pa'i le whaatuatua, e ese ale pa'i le whaatuatua mai le au fia pa'i. O le pa'i le whaatuatua, it's a different kind of touch. Pau leo le pa'i e mawhai ona release mai e le mana o le atua. O le pa'i o le whaatuatua. Fa mai la ia ino o fesili Yesu, ona whaliu i fola i o Yesu i ero atu le whawhine.
Tatu fai tau fai upe tolu se fulu ina ua pai le fafine a. Amen. Fa mele fafine, a wā ua whaapea o ia a whai o te pa ia tu tau lava ona ofu, ona o malo lo ai lea. Ona utu lea o le puna toto, ona iloa lea e ia o lona tino, ua wha malo lo ina i lona maiti ngā. Ua sila fia loa e Yesu i lona lava fina ngalo ua alu watu le mana na ia te ia. Ona wha liu lea o ia i le motu o tangata ua whaapea atu, po o ai ea na pai mai i o ofu. Ona whai mai lea o na so o ia te ia. Ua e sila fia le motu o tangata, o loo feta omi mai i lato ia te oe. Ai e te feta lai mai ea po o ai na pai mai ia te au. Ua sila solo foi o ia ina ia sila fia le na whaia lea mea. A o le fafine, ua matau manga tete, e ese la le fefe lea. Amen. E ese fo mai, a o le fafine ua matau manga tete, wana iloa le mea ua whaia ia te ia. Ua sau ma whaapa o ia i ona luma, ma tau tino atu le tonu i a te ia. Whai mai lo le whai upu e lua lima, a ua fetala i atu ia i a te ia, lo ua whawhine, ua e ola i lou wha tua, i nā alu ia oe male manu ia, ma ia e malo lo i lou maiti ngā. E se le matango fio fetala i ngā Yesu, i le whai upu e tolu wha, e le i malo lo ia Yesu, ia le whawhine lea, two different case here. O leisi tangata, o le tangata na alu whai a Yesu e sau e wha malo lolo na whawhine. A o le whawhine lea, na alu ana ia ilo na wha atua tua, e le o iloa e Yesu le whawhine lea alu atu. Faithful na whai. E le o se aikia fo ia lea tua, po se aikia Yesu le aikia lea, alu e pa i le ofu. No, o le aikia ia le whawhine. I lona whaatua tua ia Yesu, foi mai, a tau ana ona o pa i le tūpa, o te malo loa ia, her faith. Whaliu Yesu foi mai, o lo whaatua tua, na e malo loa ai. Le pa i la lea, le mea le ma whai o na whai e le whaatua tua ia te oe, lo whaatua tua, ia Yesu. O lo le mta upo tolu lima le ako so o tala ia hiro. Whai atu o le au wala lea ina ua whai atu ia hiro ia Yesu. O le savalinga Yesu e alu wha malo lo ia le a whawhino ia hiro. Ai tupo ile mea lea peitai. Whai mai, ua o mai nisi mai le fale o le ua pule i le sunako, a o feta lai mai o ia, ua whaapea mai i lato, ua oti lo ua whawhine, se ale mea te wha lave ai pea i le ao ao. Lea ua iaila le mea ua tupu i, o lea ua malo lo le whawhine lea, a o ska malo a le ngalau ia iro le nā tuna whine, o lea na halu ia Yesu, e le wha malo lo nā whawhine, sau Yesu, lea ua tupu wha tua o le ta maloa, wa sau iai. Lua maho ma Yesu e, lo sa vali Yesu o le fale alu e wha malo lolo na finge, la ua tupu na wha tua ma mautinoa, e malo lolo na fine peitai, e iai le tala le ua toi o mai. Le ua o mai le isi tala, o le tala o lea, o lau oti, wa le ai se wha moe moe, fwe mai, kua ia, au e ke wha lave i lea, au e te wha lave i lea o au, tu uia o ia, ono o lau maliu, there's no more way, there's no way, wa maliu. Whaalongo lai whetalai ngā Yesu, le mea mua e alu Yesu kiki i fafo. O le teimi ana o mai le tala lea, foi mai la ia, a o Yesu, foi upo tolu ono, a o Yesu ua whaafofonga i le tala ua tawina mai ai, o na whetalai atu loa lea o ia i le ua pule i le sunako, aua e te matau, tau lava ina ia e whaatuatua. Tau lava ina e whaatuatua. Aua e te matau. The first thing na tango Yesu ta ofi.
o lea, fefe. Ina ua o mai le tala o lau oti, fa mai le tala Yesu, me mua mai ai le fofonga o le whaola, aua te fefe, ai whaatuatua, keep hold on to the faith. Tu mau pe lo fa, lo whaatuatua ia hiro, ina ua whaiatu ia Yesu, sa vavali lo e o. On their way, ai o mai le stala, fa mai o ea, mai wa, wale se wha moe o lau oti, aua te wha lavi. E mai Yesu, aua le fefe, hold on to the faith. Ta ofi per whaatuatua. Aua te fefe. Lea lava le tala lai tau mai. Aua, let's look in this situation. Ta whina aua le fefe o lau oti. Amen. Aina mafua ona whaiatu Yesu e aua le fefe because fear will hinder the faith. O le fefe e whaalave lave i le whaatuatua ma le mawhai ei ona whai le vavenga le tau whai. Ina ua iai Yesu i tutono i tutono o lona no. Whamatala tuspa i ele i mawhaina i a whaia se wha malo longa. Ele i mawhaina work le mana o le atua i tutono lea. Ono le tali tono tangata. Which mean e o fo ia Yesu. Ele mawhai Yesu na wha malo lo mai pe a le wha atua tangata. Whamatala tuspa i ana le mawhaina i a whaia se vavenga ono le ai o se wha atua. Mele na ele na foi mai Yesu, au te fefe e whaatuatua. Asea, because ale se whaatuatua, ele ma whaina work le faith. Amen. Te uto foi mai, but Jesus, he's God. Yes, he is God, ele operates as God. He operates as a man. He operates as a man doing God's will. Ele operates Yesu o i o le atua. Ile lalolangi, na sa vali maola e peio le tangata. O le ala e peia o Kevin peio o Yesu i. Pa ole se senga mama Yesu ai. Le mama tatou, do tatou mai Yesu. Praise God. Amen. Pa leo tatou va ai mai ai i. O lea fo, me mua le na tango Yesu eu ese. O lea, ta ofi le fefi. Ai whaatutua ina ia, aua ne ia. Ina ia, mawhai ona work le mele o ai. Amen. Fa solo le fai tau. Fo mai uo o i le fale. Uo o i le fale o le pule i le sunako. Ona sila fia le e ia o le lau aitu. Mai e o tau fai tangi. Mai e o tau fai au we tele. Ua ulu fale atu ia. Ona whaapea atu lea ia te ilatou. Se ale mea ua utou pisa o ai. Ma utou feta ngisi ai. E le oti le teine, wana ona moe. Ona la tau ta pisa ai lea i a te ia, aua ia tulia i la tau uma i fafo, ona ave lea e ia le tamao le teine, a toa malona tina, ma e na o mai ia, ua ulu atu foi i le mea ua ta oto ai le teine. Ona tango i fo lea, o ia i le lima o le teine, ma whetala i atu i a te ia, tā lita kumi, o lona whamatalanga le nei, fūnai, o te whai atu i a te oe, ia e tūlai. Ona tūlai loa lea o le teine ua savali, a wā ua se fulu ma le lua o na tausanga, ona se ngia lea o lātou mauli. Ua matua vavao o ia i a te i lātou, ne i loa e se tasi lea mea, ua whetala i atu foi, ia avatua i a te ia sina na mea e ai. Na uwhaitau atu le mele na ta ufi e Yesu le tala atoa. Ina ua ho o atu le tala i le mea o lau atupu. Ai tango Yesu ave ese le fefe, ai whai ai airo, tau na ona e whaatuatua. Amen. Whamai tau na ona e whaatuatua. A whai wa e mau se tala whaanonoa wa e maua i le kānesa kōriti. O lea lava se me o maua i oe. Whamai le tala Yesu ia iairo. Aua te fefe. Tau na ona e whaatuatua. Tato atu le si tala. Amen. Whamai le pe a whai o naua. Let's put it this way. Le wa maua i tato. Pe alau Kevin no wa maua. Tato o le fionga pa ia le atua. Si tato vai, o le a se a fionga pa ia le atua. Ona faith comes by hearing. Amen. I tu tono le tusia ma rekolo na mata upu e iwa.
Pe no fai atu, o le tele io o mea vavenga na fai e Yesu. Ai pau ana i o tala le au mai ele anganga o le atua e au mai mo i tātou. Amene. Whamai le tala lea. Tātou fai tau ia tala ia e mai tona whing whamai. Mai le whetara inga tā vita e uino o sa vali le vanu o le ata o le oti. O te le fefe lava i se mea leanga. A whai wo o nei te le vanu o le ata o le oti. A le te whaalongolongo mai. The good news is, e te le oti. A nei te whaalongolongo mai. O le ata o le oti, le o le oti. Which mean, o lae le ata ata. Aua lae te fefe le ata ata. Nei te le oti, nei te hola. Whamai la i o le upu lea, o le tala na tātou whaitau, mā reko iwa, whamai, wo o atu e le aso, wo o atu e le auso, o na sila atu le i le motu o tangata e to o tele, ua vangaia i la tau ma le autu si upu, ua whesilisili ia te i la tau. Ua i loa o ia e le motu o tangata, o mo na tau whai ofo loa ai lea, o i la tau, wa la tau tau whetuli mai, ma whealo whani ma ia. O fasili foi o ia i le autu si upu, pe se ase mea tau te fasili ai i a te i la tau. O na tali mai lea o le tasi o le motu o tangata, ua whaapea mai lea o a oe. Ua au mai i a te oelo ua talii, ua iai lea nganga ngu. Mai la ia, so o se mea e pu e ai i a te ia, o na la fotu wai lea i a te ia, ua wha wale ngutu, ua lili vau o na nifo, ua tino vale ai foi o ia, ua uma foi ona o whai atu i au soo, ina ia la tau tu lia o ia, a ua le mawhaia i la tau. O le situation ne tupu i le tamatiti lea, o le ua i le tūlanga impossible, o le na whaatua na ave i le au soo, a o le avatu le au soo, na tatalo i fo i le au soo, pe telu, lau vaenga umai ena, whae e lima kam kikilea, whamai na ave le au soo, e le i malo lo fo. Le ala ua avatu ia Yesu o i loa, e iai le talitonunga o nisi, e whaapea, e fina ngalo le atu e wha malo lo nisi, ai le fina ngalo le atu e wha malo lo isi. O i lope ua vai i lor fina ngalo le atua i, e fina ngalo le akua e malo lo la ai le fina ngalo i. O le upar tuspa i salamon tātou whaitau ana nei, foi mai, ia wha malo lo o tātou mai atoa uma, all of our disease. O lea lau o mai i le case lea, o lea na ave i le au i tangata o le atua, au so, ai le i malo lo. Is that mean that's God's will? O le fina ngalo le nao le atua ono ua le malolo. Tusa lava pena whae e limo peni hin ma limo tangata lau i loa i Smith Wigglesworth, Kenneth Hagin, o ai lava tangata na whaonga ina le atua in a healing ministry, ia te i tātou, ai tātou te le o malolo, that doesn't mean that's God's will. Yeah. Ono le upra tuspa ia, wha ma ngalo tātou wanga sala uma, ma wha malo lo tātou mai uma. Mai atoa uma. All of our disease. Not some of it. All of it. Foi mai la ile tusi lea. O lea na wha e lima pena ave le auso, ai le i malo lo rata mai titi. Foi mai lo la ia. O na tali atu lea o ia i a te ia, ua wha pe atu, le tupulanga le wha atua tuwae, tātou te iai ma o tau se i awhia. O te wha pale e i a te o tau se i awhia. O le fōlinga mai i le responda Yesu i, he's not happy. E le o fia Yesu i lana respond i le whai mai o le toi ina, o le na o sau avaku ia Kevin, ai whae e li mo Kevin ai le malolo. Jesus not happy. Wha mai le na vatu ia Petelu, vatu ia Simi, vatu lau vaenga i siso o Yesu. Le o fia ai. I'm just putting some of us to apply this in our modern days. Put our names there. Because o tātou, e le o ko iai pe kelu lalangi, a le o iai Kevin. E le o ko iai le au so o le iai, a o le iai tātou, we are the body of Christ. O lea lai e fōlinga mai i le talia Yesu i, e le o fia Yesu.
Sa te tauna malolo. Na te tauna malolo ia le afo le tamaititi lea. I limo petelu, le mai lea. Ma limo le auso. Ai fa martari Yesu, ona tari atu lea o ia te ia, ua whaape atu, le tupulanga le whaatua tua. O le ale tali, there's no faith. O le ai o se whaatua tua o le auso. It might be they look at the situation. A tolu na wa aia tu loa i le mea le tupu, whaapea loa, o ele mawhaila. O isi mai ea. Fear comes. Pe ava aia tu le mai fo ile le makua i ki ngā inga. Mai fo ile le fo mai la ia wale mawhai. E pe e fallinga impossible situation nei ele mai lea. Fo mai la ia whetalainga Yesu, ona tali atu leo i te ia, o whaapea atu le tupulanga le whaatua wai, le o tātou i lor whaafita auri o lea, le whaatua. Fo mai la ia, tātou te iai mo outou se ia awhia, o te whaapale pale ia te outou se ia awhia, ma tua le fia, he's not happy here. Whaatua la Yesu, au mai le tama ia te au, ona lātou au mai le o ia te ia, wana i lo o ia, ona whaata fiti loa lea ia te ia ele anganga i le ua pau ia i le ele ona ta filifili ai lea o ia ma whau walo na ngutu ona fesili atu lea o ia i lona tama talu mai ana whea ona o ai le nā mea ia te ia ua whai mai o ia talu ina o tama iti o lona winga ele i alu lea nganga lea i lea ele i whanau mai manata mai titi le mea lea. Whai mai le tala le toi ina, talu ina o tamai titi. Na maua le tamai titi le mai ina ua, ele i whapena whanau mai mana ia. Le i sa ola a o vea mata mai titi, o i lena a mata i lona alu le anganga le totonu, which mean, ele i whapea o i fo i te iloa i le wingo le ti apolo sau e fasioti a nga o i fasim whaumatia i tātou. Tele whanau na whanau mai e nomo, ai umai fonga wa maua i mai, wa maua i afoi, wa a fia i mai e mafua mai ono o anganga. O anganga le anga, the demonic force, the evil spirit. Ele i mai le tamai titi lea, ele i whaapea na ola mai e mai lili. Na mafua na whato a maua, talu ina o tamai titi. Ai le i whanau mai ia. O na iei fo ile mai le tonu le tuspa ia. Lai wha matala me le tuspa ia. Fo mai na whanau mai ia. So e ese la le mai na. E ese le ato atoa na whanau mai ia. Male mai na whatoa a mata ino o tamai titi. O le tamai titi la lea. Na whatoa mai a la ino o tamai titi. Fo mai la i rwha upe lua. Ua lafo so o foi o ia te ia i le afi atoa ma le vai. Ina ia whano ai o ia. Ai peita ai se mea e te mawhaia. Fo mai, ai peitai, ai se mea te mawhaia, ia e alofa mai ia te i mātou, ma ia e fesoasoani mai ia te i mātou. Ona whetalai atu leo Yesu ia te ia, a whaiua e mawhaia o na whaatua. Amen, faith. Amen. Fo mai Yesu, i le tama loa fo i lea pei fo ona whai a ia iro, au e te whewhe ai whaatua. Fo mai, ona whetalai atu leo Yesu ia te ia, a whai ua e mawhai ona whaatua. Let's look at faith, what faith can do. Fo mai, e mawhaia mea umalava i le whaatua. Amen. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. All things. All means all. How many of you know this is Jesus speaking? He's not lying. Ele o pepelo Yesu. For my Yesu, a mawhai ona e whatuatua. E mawhaia mea uma i le whatuatua. Why? I say, ale me mawhai ai mea uma i le whatuatua. For my le upartuspa ia, e mawhaia mea uma i le atua. God can do anything. A saula le atua i le tangata o lai whatuatua ia te ia.
O le a lava le mea ona o le tangata le te whaatutua. God can do anything through you. A whaila e mawhai ona e whaatuatua, I le atua na te mawhaia mea uma. E whai mai le tala le a Yesu, e mawhaia mea uma, I le whaatuatua. All things. And all means all. E mawhaina ia whaamangaloina o tātou wanga sala uma, not some of it. E mawhai foina ia whaamaloloina o tātou mai atoa uma, not some of it. Whai maila I o lea. Whai maila I o le vaenga lea. Ona whetalai atu leo Yesu ia te ia a whai o mawhai, ona whaatuatua e mawhaia mea uma lava I le whaatuatua. All things are possible to who believes. Tā ua la, lo whaatuatua e mawhaia I le atua ona whaia so se mea. Faith. Faith. Whai maila ia, ona alanga loa leo le tama, o le tama, o whai mai male tangi. Lea li ie, o o whaatuatua, ia Efeso soani mai lo ule whaatuatua. I have faith. Pei tai, o le whaatuatua tama loa lea, e le o te le. E le o ke le longa whaakuakua. Mantua fo tus pa ia lai whaatusa fo mai tala Yesu, a peir tau whaatuatua o lea, fo le sinapi, lai compare little faith. I te tono tus pa ia is talking about little faith, great faith, male no faith. So which means there is no faith? Tono tus pa ia ele meta o le little faith e ele meta o le great faith. Nei tala no tus pa ia. So o le toe ina la lea, it's a little faith. Lai whai mai tala tus pa ia. Ua o whaatuatua, ia soani mai lo le whaatuatua, which mean e iai vaenga e le o whaatuatua ele ta maloa o lai condition on a faith. Whai mai, ua sila fia e Yesu, ua tau whetuli mai le motu tangata, ona wawao atu lea o ia I le anganga leanga, ua whape atu ia te ia, o oe nā le anganga ngungu male tutuli, o te whai atu lava ia te, o ina e alu I fafo ia te ia, au a foi e te toe alu I to tonu ia te ia. O leo o tātou I loa le mai leo le mai lili, e le o se mai nā, you know, sometime if mai tangata I mo meo disease fo ia wa lava ko inga fa mai o fa ingoa fo mai na I to tonu tuspa ia, it's an evil spirit. O le anganga la iai, o le death and dumb spirit, o le anganga ngungu mare tutuli, o le ingoa le na, o le anganga lai sei tia tangata ia mo le mai lea. Fai mai lo la ia, ona alanga leo le anganga, ma whaata fiti tele ia te ia, ona alu le I fafo, ona li ua leo o ia peise I uoti, ona whai mai ai leo tangata I to tele, uoti lava ia, a o Yesu o tango ifo ia, I lona lima ma whaatu ia te ia, ona tūlai lea o ia, ua maliu ane Yesu I le fale, ona fesili lea o ona soo ia te ia, ina ua na o I latou, se ale mea na mātou le ma whai ai ona tūlia o ia. Amene. Maanga ia le fesili lea. O le maanga ia fo le whainga le fesili le auso. Nga o fesili ile waru Yesu ngofo ile le nga o ia. Ai ok fesili ai. Ele I fesili ia Yesu in public. Foi mai lai. Ona feta lai atu lea o ia te ilatou. Ua na o le tatalo ma le ana pongi e mawhai ai ono o ese o mea whaapena. Amen. O le anganga lea. It's a strong spirit. O le tatalo ma le ana pongi. E mawhai o nāru ese ai. O le tele o ai anu e whai tau tua le tusi lea. O lea na o le au so o lea tu li fo I te moni. Remember to fitu se furu le na o le na to e fo I mai fo maritala tu spa ia wo mai whai a Yesu ua whaalongo te moni lo ingoa. Ua matou tu lia te moni, which mean o le na o mo lo lato whaatua whai mo mua work. Ai o mai le case lea, ele ia. Ele I work. Tutusa lele situation e ilta maloa lea, mea na le funa marito e ina. Wa o whaatua, ai fe soani mai lo ule whaatua. O lai faith, ai little faith. Prayer and fasting. Ana pongi male tatalo.
e sau o I fafo le talitonu na sau o I fafo marike mongi le. O ila o tātou vai tuai, o le whaamatala me le tuspa ia pēno o whai atu, e le au maia tala ia le tuspa ia, e whaatu ma tuspa ia. A o I le whama Yesu, all things are possible to whom who believes. E ma whaia mea uma I le talitonu. E ma whaia mea uma I le talitonu. Leise mea le ma whaia e le atua. Leise mea le ma whaia e le atua. A tono lewa, e fia fesili mai nei a te au mai, ia pe akusa e marifina ngalo le atua. A manga o ale atua e wha maloloa, u wha maloloa, a le manga o wha maloloa, u le wha maloloa. Si tato wola e tari fesili na, if it's God's will for you to be healed. Po pe fina ngalo le atua I e malolo, one more tato atu mua le tusi le wha mai ai. Te manao I e eiloa, o lona fina ngalo I e malolo, tato atu le tusi a Luka. Amen. Tato atu le tusi a Luka. Le tala le pela, o le pela le na sau ia Yesu e wha malolo, and this is one of the story o te iloa. It relates to us, ona I tele no tato fesilingia, pe fina ngalo le atua wa le mele alina tato le malolo, because we are not sure. Whamari tala tuspa ia a tato masalusalo, awana ifa pe tali le atua. Pe a tato masalusalo. Ai a tato mauti noa ma wha atua tua, e tali le atua. O le upa tuspa ia, it's not my idea. Whamai le Luka e 5, tala le le pela le na alu ia Yesu. A matal whaitaru wha upa sfulua, whamai, sa le tasi a ai o ia wha auta, o le tangata ua lilo ia le pela. Ua iloa atu e ia o Yesu, ona whaapa ufao ai lea o ia ma ai oi mai ia te ia ua whaapea mai, whaalongo le tala tangata lea. Lea li ie, a e fina ngalo iai, e ma whai lava ia te oe ona whaamama ia te au. Let's look at the English version. And it happened when he was in a certain city, that behold, a man who was full of leprosy saw Jesus, and he fell on his face and implored him, saying, Lord, if you are willing, a e fina ngalo ai, o lea la o ila a tātou woewa ai, o le upore tuspa ia, God never changed. E le suia Yesu. Ana sui Yesu, wa le au ngā atoa tātou whaatua tuanga. But because God never changed, Jesus never changed, He is the same yesterday, today, and forever. That's why we have hope. Ona le suia le atua, o ila, si tātou woewa ai, pe fina ngalo iai le atua. O lea ua fesiri le tangata lea, Yesu, a e loto iai, pe te fina ngalo iai. Pe o tātou te talo ia tere na whai, pe a tusai mo lou fina ngalo. Si tātou wola eva ai, pe tusai la mari fina ngalo le atua. Is it according to Jesus' will? Or God's will? Whai mai, lea li I a e fina ngalo iai, e ma whai lava ia te oe ona whaamama ia te au. Ona a apa atu lea, e ia lona a ao, ua pai atu ia te ia, ua whaapea atu, o te loto iai. I am willing. Did I say Jesus never changed? Whai mai le tala le tuspa ia, whai mai o le loto leo Yesu, a whai o nai te nofo le teimi nei, nai te mai mua mai, nai te tuu fesili, e fina ngalo e lea tu e wha amalo loa au. Let me give you good news. E fina ngalo iai. This is the same answer tali e Yesu ia te oe. A e fesili fo o te le popole, po le a lava se tala na whai atu ai le fō mai, po le a foi se mai o mau ai oe, po le a foi le situation, fo mai le tala Yesu, all things are possible to whom who believes. E ma whaia mea uma I le tangata e tali tonu. A leo foi mai Yesu I, then he put out his hand and touched him, saying, I am willing. I am willing. O lae loto iai.
O lai loto ia ina ua fesili atu le tangata lea pe o tātou le atua. A e loto ia i whaamangalo, whaamaloloa, whaamalolo ia te au, whaafetai i le atua, mai le tele o tala i mea na whaia Yesu, pa he picked this story. Whaafetai le anganga pa ia na ia pikia le story le tu i to tonu a fionga pa ia le atua, e tau mai ia te oe mahau, o le fina ngalo le atua, o lai loto iai. Ono o lona fina ngalo, ia whaamalolo o tātou mai atoa umma. It is God's will. It is God's will. O ala nisi manatu, o mo meo opinion ma interpretation. But according to the scripture, it is Jesus' will. God's will. Amen. A whaila, fumeli tala tus pa ia. O tātou te whaia whina ngalo le atua, a whaila nai mai lo tino. A nai te whai mai o le whina ngalo wai. Some people say, o le whina ngalo le atua ia o mai. Ai se ala le mea la ina e tango inu le fuala au ma e alu le fo mai. Ai se ala le mea la e tau ma whai te alu ese mai. Why you try to escape God's will? Ai se ala le mea la e tau ma whai te alu ese mai le whina ngalo le atua pe a whai o le whina ngalo le atua ia e mai. A whai na whina ngalo la le atua e te mai. Au ala te toi inua se fuala au. Au fo ila te toi alu le fo mai. If that's God's will. Le ono le nau e tau ma whai te alu ese mai le whina ngalo le atua. But according to the scripture, that's not his will. O nai mana o te malolo. But what is the problem? First, fear. No faith. But according to the scripture, it is God's will. Fina ngalo le atua, ia e malolo. Whai mai la ia, ona tea ese, whai mai o te loto iai. Ia mama oe, ona tea ese loa lava lea o le mai le pela ia te ia. Amen. Ma Yesu o te loto ai. He never changed. E le suia le atua o ana nafi o le aso o a taeao e tu mau lava ia. O lana wha malolonga e le suia. And that is his will. O lona fina ngalo ia e malolo mo o malolo, o lona fina ngalo ia e ola mo o wola. Fa mai na te wha malolo ina o tātou mai atoa uma. And that's God's will. A whai o le te whaalongolongo mai nei I tūla. A o nai maua oi le fefe. Faith comes by hearing. A whai fo o nai te fia maua le whaamalolonga I le nei tai au. O le upal tus pa ia ia, ele o mawhai o na whahe e lima. By faith, pe o le whawhine. Le whawhine le na whaatua na alua ilo na whaatua pai. Au agree with me, au whaia le tatalo le whaamalolonga I le nei tai au. Te mana o ia te oe receive your healing. Whaatua ila na upu. Ma ia e mautinoa, o lona fina ngalo, ia e malolo. O lona fina ngalo, ia e malolo. Na whaia le tatalo mo le whaamalolonga, mo ila tau lo whaapeo na mafuta mai, maua mai le tino, ia po le fefe foi. Tatalo e ave e sea le fefe ia te I tātou, awana ia ise hava no le fefe o tātou loto. La tātou tatalo, le tuolo mātou ta mā, te tatalo ta mā I le nei tae au au whaalongolongo lau whanau. I le suafa manu mālo Yesu ke risolo mātou a lii malo mātou whaolo te vala au atu ia te oe. I le toto Yesu ke riso malo mana wha mālo lo o wha lava lava o mātou mālo lo ai. A o tupu lo mātou whaatua I le whaalongolongo I lau upu, loa nganga pa ia, se I e ngā lue whaamalo lo lau whanau, I so o se meo mafuta mai ai, to tonu o maota malawa o whaapeona mafuta mai ai, whaamalo lo mātou tangata o a maua I le koviti. O ai seisi o whaalongo mai le nei tū la Father, ia e whaamalo lo I lo lātou tino mai
i le whaamai o le COVID, whaamālōlō lātou tino mai le kanesa, whaamālōlō lātou tino mai le mai ma le ulu tingā, o a uma o le ngungu, whaamālōlō lātou tino le mai suka toto māualunga, tama whaamālōlō lātou tino uma. I le mana o le toto Yesu Keriso, o whaalava lava o mātou mālolo ai, mātou te whaatua tua i o whaalava lava, o umana totongi ai mai o mātou tino, mātou te whaatua tua fo i le toto o Yesu Keriso, o uma o na totongi ai o mātou wanga sala, tama mātou te whaatua tua atu ia te oe, a o mātou whaatua tua atu. Ia whaatau nuu lau upu tama, whaamālōlō lau whanau, whaamālōlō ono o lau finangalo. Ia o mātou mālōlō mai o mātou mai uma. Whaapeona whaamanuia tama o te tatalo fo i la ua fio, ia o mātou maua lea nganga, e le o lea nganga o le fefe, a o lea nganga e mawhau le iai ma lea nganga o e whaatotua ai, lea nganga e tari tonu maa lofa ai i ate oe. Ai avi e sea lea nganga o le fefe, lea nganga o le neilalolangi, ai ia whaapeo na iai lea nganga o le whaatotua i o mātou tangata. Tama ia e whaamanuia i le whaalongo a lau whanau, whaamanuia i o mātou savalinga i le nei fo i vai tau o lo o mātou. Iai whaamanuia o e tama, i le nei tu waso ono le suafo o Yesu Keriso lo mātou wa lii mo lo mātou whaola whaafetai lau whaamālōlonga wo mātou maua ono o Yesu. Amene ma amene ma amene. Hallelujah. Vi ia le atua. Hold on to your faith. Faith comes by hearing. E tupu le whaatuatua i le taulongolongo. Amene. O le upertus pa ia. Whamai e mawhaia mea o mai le whaatua. We walk by faith, not by sight. Au e te waai whamai, lawa o mga whaire kalor whaamalolonga, a le ai ki ngā. O le au ke waai aku i... We are not walk by sight. We walk by faith. Whaatua pe o tātou loto, i le atua, ai aua le whewhi. Amen. Tātou muli i mea laifo i mai e Yesu. Whaamanuia le atua i lau sāvalinga, whaamanuia le atua i tātou ainga i a Keriso, maua le nei a manoa e tātou te toi whaisau ninga ai ma whaalongolongo i lana upu, whai ma whaamanatu i a te i tātou toi whailo hai, ia i le asolua i le toi soina o tātou a ongatu spaia, mo nei taimi whaamanuia tele le atua i a te o tau ma whainga malolonga, iai le alofa ma le anga le lei o le atua i o tātou tangata ono Yesu, te veno ruiva le nei alofa tele mo o tau whaasoi fuaia. Lily of the valley, let your sweet aroma fill my life. My life, day stars shine down on me. Let your love shine through me in the night. Oh, in the night. Lead me, Lord, I'll follow. Anywhere you open up the door. Show me things I've never seen before. And Lord, I'd like to be your witness. You can take what's wrong and make it right. Make it right. Yeah. They start shining out on me. Let your love shine through me in the night. In the night. Take me back. Take me back, dear Lord, to the place
Take me back, dear Lord, where I first believed. Whoa, whoa, take me back. Oh, take me back, dear Lord, to the place, yeah, where I first received you, yeah. Take me back, dear Lord, where I first believed. Jesus is the answer to all the world today. Above him there's no other. 'Cause Jesus is the way. Jesus is the answer for all the world today. Above him there's no other. 'Cause Jesus is the way. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. I said soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. The